Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei hadin kijing syam jenjar hakabai dei bat kalet kawan namar kajing bom don ya kusurok yat kali ke babiang kaban peniso ya lai teligi distrik ke jela kibakentup ya ke West Khasi Hills, ke South West Khasi Hills, bat ke Eastern West Khasi Hills. Ya ke belatip kum ke surok Wailoi Kenyong Road. Ke balong ru na ke bentak ke sukasan jong ki pajba akti ke thany kentup na du ki nong rep ki bapen po ya ke mar rep jong ki se ki ceka khayi ke lej kawan jong ki bapang ki basitom ki nong bela ki betri bela ha surok bat kiwe ki rukom trei rukom kta habadan ke surok kan pensuk bat kan kham ailat ban kamai khamba ya ke ek bajulong. Lengba gini ki bagi pajba ki mat la de ki bon snem bat ke bala ide palat ban yo ya ke surok ke bapaka si ketika thany ki nong ilam jong ke sur pajba ke thany South West Khasi Hills kelej ban ya kendu kerpang ya menteri rang ba ke jela Konrad K Sangma ha ke bahadin ketika jingi kendu ki nong ilam ketika kenuhun da ke jingkmen ki lepan pau ban keren bat kilat pathai kubor ke jela bo menteri rang ba ula kular ban penmang hadu ars pa kelur tengka ban sinano i ketika surok kabalong ke jingdon kam ke bahakman jong ketika thany nalor ki nong ilam ke kenhun ha ketika jing le kendu yo menteri rang ba ke sarkar jela lai don lang ru uba kit bor lang nong rem rengkat ru UMLA Garanikor uba Pius Marweng uba Renington lengdo tongkar lembat kiwe ngarat ke mesin ke bah semua kemen adin ba umana yang Sherman ke senjuk di labatai tentu di ngai kublai hantam yo chief minister bela ai ka assurance ka kubor ke bah sultanat ba kipaj ba kawakila angnot indesu tang da kato kane kisnem bagi pau snem syapang kani kasurok di kumala pensai ba ko nyila yo kasurok lo ha mang nena mo plang suru soko wiloi di ngidon kecil angnot ba na wiloi kan teng amok kuat kan poi selu sya daniko di na kalian ga gomen tam yang di sia mentai omba kani kasurok mentai ngin ai shwa ke kafes ke banikom ke space ke ba mang nena wiloi Shadu cara nikor, but shadu sya kenyong, jenak kenyong pat intek versi second phase manang turu kandon kumbasa aku kelita benteng ka second phase berpoin shadu sya ko kan nikor ketika kubur apa si baru di up ya tadi kubur mamba kecil angot kubur omba kasurok ketika budlum jongka roy kampa kumala tren dari emlena po bukurat entah ketika inti gitu ni kalau di amno stang kapor bah lano kasokar kan instead na kam ban khot ya dandan banyo no ya ka jingtre wa sa yo ya ka surok ba paka ban connect syaki sinong kitau berkene ka surok ka banyak not kam dei ong ka kutang sopo ke district kene kan connect syaki pati district kan poi seru sopo southwest garhul district kene ka surok ka ba don kam ha connect syaka nawi district syaki pati pikir min from the border routes pati kelong kam ha vi nya ngalaju nama kasurok mangena ong bagriga jinon kam na kataki sinong apo boda te kumbalong menta tingi gudon kisurok kiba kajing trei ke balaya cacai kidon kiba gini yang dari lang propose amar kajing angut kumbade hapo ranikor konstruksi dangi layo berkonek nang ni napo mosndram dan ni ketika main road dan yang CMI bakaniru ila propose menta mosndram kan boy sapo foundroy na foundroy pat katu konek biar sapo ranikor di kowe kecing connect kalau kajing don kam berkonek sa kabodar ko paunti de kapal ni angnut ngabutin ya kata tampan yang ka sokar yomba gila don kecing keren sport Delhi kowe kecing don kam tolong ba nang ni nampo wa kaji berkonek sport ani ko bangin sayo ban pentri ke surok na ka World Bank nadu na wailoi shadu sya kenyong barhoy I MLA record don hungni ya ke bangile keren ru la kuno kuno na kiwi funding ru de ban le wat na kenyong shadu sya record ingile ikran lang record ke ajmu di kata dari suka on itu ipi ki light ligi surok ki bagi propose kumno ban penyajan ki light ligi district jongi hapo West Khasi Hills idon swa hapo ka West Khasi Hills te ngidon mentapa light ligi district ka South West ke Eastern West ka West Khasi Hills tingila propose ngila ai disutnat by CM ru I sutu ngila pensutu I bakal berkam hadu kata kamtam nota kinograp kinongring jongi ban penyajan ya kini ki light ligi district ya ka bangila ya keren mene CM las ngudi ba bang snar surok ka we narang dakau hamar ngor ha ka bagin haban snai ka we ka jiking ka bahe ngato na wa kansi
natang ila ai chungmut ru ban sna surok kawai prek surok ban kamhat ko takta na share shingi maulen sokma ban mi harangai kse ban mi akan shi kalau kabar kamhat ko takta nam takini ki light ligi district kata sakawai de ke bangili ai chungmut ICM isutu bahai kata ru ban pandan diwa halat nurim ban mi hasharwan ka highway hasharwan kata ru ka surok ban kam hai ka bai ICM ruila baca skor bah balong ban kam tinggi lai kerpat i ber kinu funding kala bade ke state fund dan na kado funding ru ban simkie ki surok hamtam ka jinga de jong ka roy ka par jong ki light ligi district jong ka west ka sel baru ko wei kalong ka jing toy kita ka de khobor bah chukwa bri tu pi ka ba ICM menne ka jing kan lang jongi ila baca skor bah bat ila sungtu ru ka kalong ka ban kam man snai kita ki surok Barnik lah mempertai kerja. Terus kumbakalong mata nak kilang ke department kila ai ke kila ya sedang ban initiate ka ban le ka survey ban le ka DPR tinggi kemiliti ka jing kemiliti jongi bala kuno mentau sedam onla ban kata gari kemiliti kamdon ka shalan mati ka ka proses government te ka shulong kala don ka list ha ka ba kin badre na ko ward ban tinggi kemiliti bala kuno mentau sedam ngidon ke jingkwa jang nur banyak berkat tanda tahu senam kata kali ke jing angnur jungi bala kuno tahu senam kata ke jing yokat tanda apa tahu senam arfusan kata kali jingkwa jungi hari bakit lah itu dumne bakri 10 kilometer kaleng to kini surok te ke jing yo jing betul di ke main road ke ban yaj ban le sharaniko ban kene ke arteli konsumsi te henry le kata nadu na boiloi ngidon ke surok ke barang rin dumta dan na boiloi simkorwat ban kene ke district headquarter te kalong ke berkam hadu kata ko baro si district ke kini keserok kan benefit ya barok kawai ke distrik kajing senai kini keserok to menta kasih nagliang jong ka kathon jong kasur pai ba jong Southwest Kasel district ha kajing ya don lang ki ayo ki mele don borom jungi na mo perwat na ralikor haringkat ki weipat ki ba wan ipi ya kesan lang ya kani kacu kajing timan jungi ha ke wede bat ka jing pentrei no ya kasurok intermediate lane ka na wiloi mo perwat hatu haken yong Southwest Kasel district kata kadi kamat ke bangiwan follow up yang ya kane namar ba nilai keduk teng yo deputy chief minister haki por lalet bat mentang isu tenat ba hadin bangi daka sur pai pa jong Southwest Kasel district ni ya keduk yo si chief minister boram sungi isu men menitu happy lemba jong pi pres dia si pai pa ba nilai yo ya ka jikot shine of CM ba ya kene kasrok kumpang nilai keren maswa ladek mang kumpa spa kror napo weloi hadu haken yong dikata ka khobor ko sutnat napta ki paiba jo ka Southwest Kasel ki bala khmi lenti ya ka ne ka surok ka balong ka surok ka badon kamtam na ka benta ki paiba jo ka Southwest Kasel district kamtam nadu bagyo e district ka surok ka ne hikum tu dileng baga jing trilang jong parok ki paiba jo ka Southwest Kasel district kham de yan yo langiwan na kanunu ka kenhon lakadai na ki political party na ki seng balang poper re ni ki bre ho Southwest si naru manso bar hadu menta sen bagi yakren hinam ta ka roy ka par ni ka jing mento jo ka Southwest ya wan lang krui bai kum ni ngubi imta idon lang arut ki amle idon banga bat ki wei pat ki ngilam ha ja jing sang ila thumi lanti ba sibon ki wei pat ki ngilam na ki NGO bat ki political party poper ni wan lang da si dan rai kajing yo appointment ke bakam kerki inilah ya wan tang bagi ki ngilam bakam kamat dan rai ngiso ban ai kublai ya ka sorkar apo ngilam jung chief minister sarkorat ki sangma ibala pen dep ya kai ke bala pular na kamta jong ka district hi bora away na ta ki paiba district Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District kebaju pelong shisi yang cerita yang Halite Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawar song pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baru ki bakwa punya ejina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal laus nam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpan tah kiran san ban peni ki sap ki phong ki bagidan ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish bu